achi sa ni khwa Turkey le Syria gama lingpi hatta ni vei ani ki hona chunga thine tu ni chan hen mi sanga awalta na he ichi lingpi ki hona muna kon hanglam Turkey chule Syria akon salam kilometer zakhat lam cha gamla munla jeng azong ahusa agu het pha pi hi ani kiti tu ni chan hen vannoya chamlat gam tampin ki thopi na thai chana ki thopi na le rescue worker ti ho solut na anezing ovin hi United States President Joe Biden in wangsit na chunga hin alunghem pina thu ana phon do tolhanin United States officer hon akimat Peter ki gama to kiba pi ho to ki zamat na panathai chana pannale ki thopina anei dingon het sa na ne zin hi chi thu to kimat chun United States officer ha kun thu phon do chun apet pe na ki thopina ngai chat na hwa pan ala dano ana sayun chule lingpin ato kha na chunga pan na thei zalom zo se a pan ala jingdingon asayo na hi India Prime Minister Narendra Modi in amol lim holung hem pina nei to hlonin ama sa pina dinga ki thupina til relief materials ho chu Turkey lam ana zon do ta vin hi hichia chun expert National Disaster Response Force ho pannan rescue team medical supplies le advanced drilling equipment hole ngai cha dinga lom tampi anapangin hi South Korean President Yoon Suk Yeol in jong lunghem huna thu ana thot tol hanin panpina thai chana pan la dingon kitipna an nezin hi chule Turkey panpina relief aid jong ana pedo na hi United Kingdom Prime Minister in jong thu thot an nei tol hanin relief assistant an pe un hiti chun Pakistan in jong an zui paizin hi United Arab Emirates in Syria ki thupinan dangka 13.6 million apidoon chule Turkey ki thupina a Phil Hospital khat honding chule Syria ki thupina search and rescue team jong solding ativin hi United Nations in vannoya chamhlat gamhon hongphal ta Turkey chule Syria avela gamho hamsit na chunga it chalo hille hongphal ta panpina anei chi dingun ana phungdo na hi United Nations Secretary General Antonio Guterres in haulimna ananeina wangsit na chunga lunghem pinale lamun na thu an season chule humanitarian aids vannoi gamhon hata hin gel kho na dingon jong timna anei to hlonin United Nations in hata pankila a emergency response gangta don butnale ki tho kho mana to na kinai jingding a hi ani ti na hi North Korea lam kai lubo Kim Jong Un in gamsong to khom na khota khana phondo na ananei dung zuin North Korea in ahung hongding North Korea Army anniversary ni khoma sangaya gamsong ki vendale galbol nale sipai tio gut sa umjing ahi dano ta alang nale hata asu hat dingon phondo na ananei zin hi hichi atu phondo hi achi sa kuma missile test hata anabolu banzomna anei kit dingda no le asipai tiaw su hat bena military drill bolzom nale asipai tiaw ki galging sa ahida no simpat ni khwa center military commission of the ruling worker party meetinga phondo na nane ahi thulunin asaina ki hauna chun military lam thule political tax khota ho chu officer hon sei khom na anezun chule North Korea army te sim hoina ding jong anasei zo nahi North Korea State News Agency in aphondo dung zuin army anniversary to kimena Korean People's Army ten thulu na khota anayu hi western gamho to akiko hoilo to lhona kila hi anti nahi hichi phondo na anayu hi South Korea le United States in a head dinga apuno hin alangkhana South Korea le United States in jong drill anei kino hi tu tha North Korea te thu phondo hi achi sa ni khwa United States le South Korea in joint drill anai hlondinga ana phondo hlon na chunga North Korea in gamten in extreme red line chu akhal hon ahi tai ati zo so lowa thlu nahi alo hi achung chona Pyongyang in Korean Peninsular pumpi hi galmun le khota ki dawnamun ahin suding ahi tia ana sei sa jong anahi
gel do thei khat chu wa chan ni khohlheh hin North Korea ten Army Anniversary Day military parade to ki thowana sata a boldinga ki gutna ane yawahi South Korea le United States in military drill le strategic asset tha North Korea te garment sa lama masal dan ki mai tu pidinga ki bolzing ding a hi ati ki no hi tu din mona hi alang to gela buina hong sang che thei dinga gin chat ta om lai chu a hi Israel Army 10 refugee camp raid and a ball zone ngon Palestine gamsung Jericho khupia buina anasu kinin ahi officer ho sei danin hi chilai muna chu Hamas member ho holna anane yohin hinla thal choi galgu bol tampi su do ayu to lona kikap to na anauma hi cha chu galgu bolo chun thina anato hi ativine hi Israeli sepaite chun achi sa haptakal masanga Israeli restaurant muna thal kapna ananei pin matdo na dinga khul chil chu ananei yo anahin hichilaya chu Israel sipaite chu galgu bolho chun thal ha khumna ahin nei masat phanova don butna chu ananei ubin asayo nahi alangkhana Palestine officer hon raid ki bol chu Palestine te chunga tul thana chon walna hi nitiwi nahi Palestine Health Ministry akun thupon do chun Thakana mi thum chu ki ka mahin amola khat chu hatain alal he zengi atibine hi kumsom nilani chahinalai YouTuber Tiba Al Ali kitinu chu apin na apan insunga zumza chat hin pulu na hi ai lo le insung sumin si ahi tia thana honor killing anane zinahi hethe khatsu amanu hi Iraq mi Turkey gamsunga khusa a min thanding deina a anise a YouTube ma anakoizia ka komle a YouTube video a adong pa jong anapangzi a hi hichu ain sungmi te deilo lamta khatsu hi a hi hitizia chu apato phone a ki hona a apan anato gangta nga in lam ahin zu dinga lunghang ta na seisu alin anapom di lo nahi adein ali chu asopi pan hunama anazon pi ahidan jong aki ho nalhona konchun het do thei ahi ekiti hitya insung abuinaw chu sangni somlanga kumlama pat ankipan ahitan polison athu buipi ta sanga insung mi ho ki ho to zodinga anadon lo anhi ekiti hiti ho ka la chu Tiba Al Ali in Iraq gamsung ahong nungwil na a apin na apan anisingle a honor killing ti chu achanu zala insung minsit ni chu mangtha di ahi tidana achanu chu anatha a amazong pulisa ki pilut na ananei ahi hinda puliso hinga ain sungu buina thu aji jet chu asaido pu nahi ali ti to kilhonin lunglhai lawa ki phinna Iraq gamsunga anom paising nahi United Nations Mission in Iraq injong thilsu hi hata demna ananezin chule women rights activists hon Baghdad kopia lunglai lo vat sanan ki zotna ananezun hi United Nations Fund for Women in Iraq gamsunga hin hitabanga honor killing mina ki thana hi kumkhat sunga zalilam avalzove atin hi hethe khatsu conservative gam ahidea Muslim gam hole Hindu te la hitabang ki thana hi angai dana umjing khat chu hi Russia le Ukraine ki ka ke boina zong Ukraine solam kaya hata ho chin red warning chan aphata na hi ekiti na hi hichi tu to ki machun United Nations Secretary General Antonio Guterres in hichi gamtenin kidauna hin sitlam hata in amano zingin gali hata hung kachal theizin awme anati na hi member zakhatle somko le thum ke khopna United Nations General Assembly address anabol na Russia in Ukraine abulu na chunga hata in phamo asa na thu na phongin
chule hi chegal hin seizo lo thina manna gimgan theina Ukraine mi pite chunga alhunin chule vannoi gamzo sejong lam chom chom atong kha e anati na hi United Nations Security Member hon Russia in hi chegal hi anga na dingin zong hatain anasayun United Nations chule Western gamhua kon humanitarian aids nitin ngai chan ho tolut jing thaya gan thai to ho ki thopi theina dingin galhi nga hantin anasayun hi Russia in mi pi chentam na la ho bom la khum na anizun mun poi mota ta infrastructure ho bom akhi khum si o hilovin milham mon nei lo sanga simin thina atu in ahingdo chengjong ne le cha gi na to na le kol phemei wa gisen mozo lovin au move atyun hi hichi akisei ata ho hi United Nation Commission of Inquiry hon ahet su ke yo ahin hitabang gilaw ta chalo na ne ho chunga hi agang theipin na thutan na nei khumding a hi ativin hi alangkhana kumkhat lingdi Russia le Ukraine ki do na hin phatlam amanota sangin sulam Ukraine gamsunga ki do na hi hatein a chila jingin Russia ten gamla abena dingin hatein amano jingovin hi Donetsk muna governor puna saidong zuin ki do na hi anidan aphat tinin akho deu in Russia in sipay atha ahin to lut beijing ve ati na hi bulten isim somni leli kumkhatlhin nading masanga hi hata bulu na hi ahin chela piuwa nisim somni leli jawapat full scale invasion hi ahin bolding uvina sayo na hi hinla senior Ukrainian officer khanin galmon hin Ukraine lama panmon ima khelna ampoi anati na hi alangkhana European Council President pun Ukraine President Volodymyr Zelensky chu ahong longding bulten isim ko nikhwa umding summit umnading ahin ata sata panladingin team na zong ananizin ahi tuso panapa na sinasan nga hazaw se asung si uwa agipagipanaw kahit pa uwi tuso tayo mukit ka ovin mabuanon mang palet si Bay